يا حامل قرآن خنا ميلالا أكتم ما بريدنا قرآن خنا مي كلمة حلال لو جولن توان فكاتولا تلالا تريرا بريدنا كسي هنجر رجيتو قرآن ربي كلام ربي حاسو ربي خينياتي جيشا تناف قبلين كينيا دوبا ربي سبحانه وتعالى ورى قرآن خنا وجين تهو نشوف ربي نواغدو بكا ريفون تنا شيخ خينيا شيخ كوتا شيخ خينيا شيخ ناصر حسين أبا خينيا خادين كانوا دلو برسيسه دعائي بيجاي ساخنن سني دس نغوني أما سلامة ديبني غرسان ولا مولان الرابر بادا غنا في اللي فولدراف بكا دعائي تنا نما تكو خبرا غونو مليسان غرسا ورا خرفا يجيچا تناف إري لما داماس خنوف قبدنين نسني الرابر بادا جولتنيا بريدنا خنا واخرت تايسني خط ربي سني اغود لا غندخينيا جولين غندخنا برنا قرآن سنت ملك چندران جرتو بها اسكاي سام جولين ميكا قبنايو جنة ان اللي نمان قبا نم سديفان قبا اسكايسا لا تناف جولين تنا كتبري دميلالا قرآن نخو يو غندخنا كانت سينه دردرني في دبري غندخنا قرآن سينه قرآن نخو نما بري چمله نما فكسو بها تماري يو قراتي حفظتي سني بري چمله وقرآن ني تمارم ما سنمن دور کو بيخا نگادي سنمن دور کو نگدا سنمن دور کو قرآن ني نما بري چمله هاول دگينيو تنف وبلين كي يا خن استر كم تنشفتي ربي قرآن من خيس ربي سني انكو قومتي سن كيس اللي قرآن ربي سني انكو بريدنا قرآن خنا گندن نو غتابوسو اما سندره تندره هفته شيخه دوبا مسجد خنا اسسه مقاسات اللي مركزني خن ياممه شمام يوسف ربي رحمته ساغرونجا شمام يوسف خسينان صابريد دولا غافا فرشوم بيتتن بشنغاتومت رفني غافا مسجد خنا خيست مولود غدن سببا مولود اسي غدوتين مخني غبار ربو اللي متا ساديرالا شيخ سوني سينان سا غتكلم بدو فولدرا في الله ان شاء الله مركز مجارو يانو خنا الى فوقي تربه جارو يانا فوقي تربه سن كيست ان شاء الله سينا سالي ختمنين خينيا ورين مسجد خنا في فوقي مجارو يانو خلت الليل الترماتي خخلل لي دعايس غونف اما اللي ارل لي ديبني في نبودا نمني دعاي غدول لي واندبمو جولي اسي الا دفتي خكا عبد الله حاجي محمد ثاني ورا اسسه مركز خنا كدمو غدولاف ياد غدا قبو اتلي ارماتي مال غدا خيسا قبو خلل لي مكان كينيا نورا خيسا في جنيتي تكو خمي خاصني ارت ديبنيتي والغي بريد قران تلرت دعاي غونا في ربي جزاء ساني فخفلو دوبا وانين دفف غرسا ريفو سنجتن سنت غون ديبيو وا غرسا غدا كسل لين قبو نمني غو گمدي وان دبتم بيخو نمدرا فيات يولي ببريدو تنغون اركو ادانو دين كنو غورا جربيچاتو اداوچو خاتمله ادانو تي خنيسو غوچو خانن وبرينا اي برت بريدنا خنا ربي ورا ولنا ابتو قران خنا خاسن نو سبتو سببا قران خنا تهيش سيد اللي جزا ربي صافا خفلو قبسما بريدو ان شاء الله نوتيس وان نمني ادل تيانا وبلين كنيا خنا رياده قبول نجرا فولدراف يا دليراني انا دوب ربي سبحانه وتعالى ولمانو ور بريدنا خنا وجين الرجلات الردوي الرخو ربي نواغدو انجولتي يوني نسني دامو وما غباب دو تكان نسني دامو ترمشين خينيره فراد بترا تقفا وني حفظيتنا اما في غنال الرت سني غرغارو اكا حفظين تنسن جلام بني وني سني غدا تقفان توحيد ربي كباچولا توحيد وجوجن بها ربي في توكيتشوسو عباده خيستي في دلغا خيستيس حتى قام خين خيست الليل لا
akkuma si bareennu kana manattis bareedu bareedina amma qabnu kana qur'aana finna jettanii qur'aana khattamna jettanii akarraan galle ilmi rabbiitis hadiisa qur'aanas akka bukhari namni jaamu kun nama qur'aana hafazee beeka qur'aana hafazuun awwala kharaa ilmiiti malee ilmi irraa galuu miti tan hubadhaa qacolatti tawhiida ugguu isinin jennu zaman amma jirru kana keessa firqaa adda addaa firqaa ulamaa arrabsitu faan dhufe lala firqaa ulamaa arrabsitu sheekhoota warra isaan barsiise arrabsitu dhufe tanaaf aqiidaadhaa fi ilmis qaceello baranne firqaa samii tanarra lalama qilleensa kana keessatti warra ulamaa arrabsuu jiramma ulamuma tana lafaa kaanii akka namni kun ulamaa tana jibbu warra godhu lala ulamaa hadiisaa tana jecha tanaaf namni isin barbaaddu firqaan tun warra quraana kana haffaze waan barbaadduuf tawhiida kana aqiidaa tanaas akkuma quraana bareechitan kanatti qomatee isanitti aqiidaas galfadhaa hadiisa quraanaas haffaza ulamaa biyya hunda jiraachiftu akka taataniin isinii dhaama lammaffaa wanni hifzii irratti isinii gargaaru ikhlaasun niyya jalla wa'ala niyyaa teeysan tolfadhaa niyyaan teenya suudii dhaquuf osoo hin tahin niyyaan teenya nama salaachisuuf osoo hin tahin niyyaan teenya if tolchinee ummata keenya tolchuu quraanaan akka taatu lala if xaharree ummata keenya quraanaan xaharu if xaharree haadha abbaa keenya ka quraana kanaaf nu kannee nu kana babbareeche kana kan sababaa isaaniitiin argamne kana akka tolchinu tanaan isinii dhaama niyyaa teessan tolfachuu jecha sadaffaa addu'aa rabbii keessan kadhaa ammas ganaallee bareedina amma isinirra garre kana harmatti daachaa deemu malee bareedina kana warra lafa lakkisee dardarummaan tuni noo'u min aljunuun gosa maraatuu irraa taate waan taateef isuma babbareedaa kanaatu warreen gaafa duraa quraanaa fasan ganda kana keessa arraan tana eeysa jiran abaluu fi abalufaa yoo jennee laalle lala warra yuunivarsiitii seene malee kaan hundi ganda keessa jira isin akkan taane ilmii tanaas akka fudhattanii akkuma sheeyni isin hafiise sheekh sayid dheengadda eebbisaa warri fudhate tokkorraa 37 keessaa sheeyy sayid warri kitaaba fite isarraayi lala sheekh sayid jechuun sheekha bareedaa sabrii qabu akkasitti rabbiin nu kanne lala eeysarraa fidee jaajarraa fideet asitti bishaan kana rabbiin isin kan hundi obaase waan ta'eef isinis akka sheekh sayid kana tahuutu isinirraa barbaachisa orma sabrii qabu jechaadha rabbiin si kadhachuu afraffaa istighfaara dummeysa istighfaarri kuni dilii tana namarraa buusa nuurri kuni ilmin tun nuura nama dilii qabuuf hin seentu akkuma gaaguraa ulan kanniisini seenaa beeka gaagurtitu yoo taltima kanniisa halaalaa deemu hundaas seena jecha tanaaf wanni kana isin bareechuu sheekh sayid dandehen nama diin tahuudhaani lala gaafa duraa quraanni numa jira arraan tana qaceelloon lafa qabate tanaaf ammallee rabbii keenya isaa kadhannu istighfaaraa isaa heddummeessinu akkasuma ammaas tahaaratu nafsi min raza'il akhlaaq akhlaaqa fofokkota walassadu waljibbu kabachuu waan adda addaa tanarraa yaa yaalmi zakariyaa gaaf tokko isaa ijoolleedha ijoolleen kootu ni taphannaa jennaaniin ani bar rabbiin taphaanan uumnee jejan an rabbii waan biraatiif na uume malee an taphaan uumamne jeen jan ijoollee akkasii taha dubra keenya yaa ijoollee teenya babbareedduu kanatti akka yuunivarsiitii irra huccuu babbareedduu kaataniiti warra yuunivarsiitii bee fakkaatanii bara akkanumatti rabbii subhaanahu wa ta'ala doktora aalamaa isin cufa kadhalaatis khadiira rabbi isin haa godhu nafsee teeysan akhlaaqa fofokkotaa walassaduu waljibbu waan adda addaarraa taharuun nurra jira jechuu akkasuma ammaas an naqsida bita'allumi haadha alqur'aan تهلية باطننا ونقاوة نفسنا قرآن خنا بريتشودان افتهروا خيسة خين يطاروا نفسه تين يقول كل ليسوا والنبر النيف نما سلاچسو بيچافيمت نما سلاچسو ترفي افتهروا أكمل رب بريد دنكنت بريد خيسن ورا الدنيا تنرتستري آخرت سني دبر ربي سني أقول جولتين ربي سني بريتشو ربي سنا بريچو قرآن حفظ تنكنا يرو تكلل لك سنادا قرآن خنا تهدى اتس دلغا قرآن نخنا كلمة بريدني سني ورا آخرت دبر ربي سني أفاقلو تنفغاني أسو إسلا وائدو دان قرسي سني دبرسا
atau kasiste nama itu namo dijira kanar dubin sa babbaredu nutima dullom nesi nami dullom yakoni bulon ni sahi kacad dema aku makinan tak aku dullom tema bulon ni kay sahi kacawan demo nama gorsisanu rababbereda fa namo dijira tanabga nami to ko de chimfito takumalaman sinida majiti nangana dubade shayna kanjelle ni tidebe mas dua ibijami ko ni sa gorsawante halam madam mas nu gorsuni sininja insyaallah rabbi sina fayyadu biyatana tille barakatana rabbi abusu sababa walik abama khaynyatin gandakana ganda rizki nara burkitu rabbi subhanahu wa ta'ala isin kafau rizki rabbi silitta khannu warra qur'ana fittan khagarte qur'ana khattan khadubralle hirete is rabbi sina barechu bakka qur'ana khaysa rabbi sina naku bakka male rabbi sinim busini isinitti warra mas isin kana warra qudwana ma taw khanama isini boder kis rabbi sina godu walu magalatu taysuma rabbi nira kaybale nu rajala rabbi no godu sheikh sayyid li rabbi no qofsisu nusi khattiyade isa qofsisu li rabbi no godu kajello tille ga isa rabbi ganu agammachisu walu magalatu khorete nyalle tahirmatas kaisa qabdun rabbi amil kaisu ilman sani le faida rabbi no agodu nushek kotas rabbi qur'ana jolle te rabbi no bareju iyalu maragama qur'ana fazu asmu adachasu wala chagastani galato maga wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh والروح والريحان